Thank you so much for your video message from you and all your love and support from yourself and the rest of the family. It meant a great deal and I was grateful to receive it. Tim, I can't thank you enough for going to be there with Maria and Jacob to help support them. I've been really worried about them and it's a great relief to know that you're there helping them. Syeda Ralun, pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Mark Martens berusia 37 tahun, menyampaikan sebuah pernyataan yang direkam oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Mengutip Tribun Strip Papua.com, video itu diketahui disebar pertama kali oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNBOPM, Sebis Sambom. Dalam video tersebut, pilot asal Selandia Baru itu mengabarkan kondisinya. Philip mengaku ingin segera pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Sementara itu, harapan Kapten Philip kepada pihak maskapai Susi Air yakni dapat memberikan gaji selama dirinya disandera KKB. Dalam video yang beredar, Kapten Philip tampak menggunakan jaket berwarna hitam biru, bertopi, dan memakai celana panjang. Di samping Kapten Philip ada Egyanus Kogoya dan segerombolan anak buahnya yang membawa senjata laras panjang dan panah.